me tete omo ankasa like me tete ni promo da omo na last weekend we said 2 weeks ago na kodua buy the next day we release the chairman the video no and here for the punishment and ma ho wo ba no kwan na wo fa so no na ye anti wo bepe vote ha ma NPP enti se wa ma ho anka video no kam nya release oba ho na me release on one constituency chairman the video no say obi aso monto abama A+ go mo here the foforo yes next week Wednesday Dr. Bawumia beba but Dr. Bawumia me nipa meba na po ye me nipa omumi enu nyom se maso den pa me pa omo asempa Dr. Bawumia wo kan okrepa ogana Dr. Bawumia onye obi abibia oba consequence oya onfa wini ba junction no onfa asebu pomaze chapes friends saying your friends say new kwazi ogwa krom enkopu ya wo mrew onfa sa kwan no so a grade be fa so ama no ani omunye Dr. Bawumia be omun infa grade anfa so oba onfa sa kwan no so no be kan kire nkofo so obeye campaign etia me mama mistia no omo urebe ho like omo urebe ho Dr. Bawumia me say no one napo do bi anim say me oye me body me body na NPP san be ye yenkoa what a party mu bibi nko yi a wontume nka wa wonim say oman a akura wotime mu hia de we wontume nka wo ka benya problem enu ye nkwaso and say for constituency chairman NPP to come out and say me support A+ and ye independence a freedom is an yankopon bo nipa say nipa people must be free and people must have the right to freedom of expression and you know me ye ade we send be ye o chena say captain sorry na so o kase o ko parliament a eni say delegates gigi ni sikedi sikana delegates be giedi no say na kum kan no obetumi de be aboa obi obetumi de aye nsuo amoman ni nyina obetumi de aye adwuma obetumi ahweye maame nom omonya adwuma ye instead of say enipa kakra bi be kom ho abom agege sika say delegates na ye de koto aba me pese me win election we say na be ya Jack sorry so pese ko independent a nkofo be hu say independent no say no ye enti we no eye Ghana me ye Ghana MP e wo say mu nyina no mutume support na ye tumi start a new ade wo krom ha where NDC for ha NPP for ha na ye benye nipa ono ankasa green independently nkofo bi green independently me start from baby baby ameko me made ameye enti me person me de gomu ano ye example extra man for te senia afenyo de bia me kan sama mebo afenyo marking di metene so am sorry afenyo marking wa ye wini ba no kura ye ba ko pe on si NPP ni bi wa ya de pa when NPP to me ye te senia afenyo aye na when NPP no ba mu nguro no enye party captain me de cement e koma kuro bi e fo ho me de iron rod koma kuro bi e fo no gumu amanso afem ba o question no so me kuro ha me ton dade ne cement na me ton chi nipa bibiri because captain percementa obefere me enti me metumi aton cement e bia 50 trucks ene a me mfa bi kura nkogu shop enti me de cement koma gumu amanso iron rods e koma gumu amanso amankra do ye madam for pa no se kwame o se otumi boa hen o hen no so ye me childhood friend ye de cement no ye de iron rods no koye no that week na NPP for okumo free MP ne say or the iron rods are bent in also ye den I will say would be ba ena MP no edi mirika kofa 11 mm 3 tons that ma come 14 mm 2 tons ono de 11 mm 3 tons e be gu krum na nkofo ne tumi afa won say ye ho no ye community information centers aye kasemo obi ate na nkofo we tumi afa mic na nkosa krum fo no bo am nkofo we tumi ata mic e be gina information center say yeah obia mehia yen MP de 3 tons aba enti momra 8 years one fa hweama and na me maba na me setting the trap from town to town enti o say mo MPP fo na mo okrom ho no kra no mo boyfriend say ami ya action kitu bi ni yemfa pressure to ma me no so ma ne meye e wo say mo mama dwen yi adwuma because e yempuntuo ne ye hwehwe enti no wo mbeye say yeah MP no ono so de ne dia aba enti no obi amra na yembehwe dabi
frɛ me sɛ kwame fa cement 10 bucks bra ne yɛmfa pressure anto no so na ɔmfa 50 mra na de na ɔsi yɛsi. That's right. What I say, the youth must start thinking and thinking fast. Nuanom Muslim for bebe catch so ma sorry dan issues na mom ska yɛse ɔmo yɛ. Sasa kan yɛmfa ma delegate nko ndi. Yɛbɛma Muslim community no di ayɛ bibi. Yɛdu asebu no na ɔse yɛ health insurance man kwara di 18. If say hɔ na me nuanom ɛne mebusuafoɔ efiri mu because na yɛ ni access to hospital. Enti no captain me pesa me kyerɛ obi a ɔgana ha bia sɛ obi a ɔbɛba sɛ ɔpɛ odi wo MP no ma ɔmfa promise ndi MP ma ɔmfa nhuma ento vote. Oh, ɛna onipa so mesi wodi na funam na sabe wo de to nenam. Dabio ya kano kora Allahu Akbar. Sofo de bia mekɔ campaigner ɛya me kan asɛm bi ɛnyɛ fisher nka Peter ndi Yesu echi. Yeah. Fish nti. Fish. And Peter di Yesu echi. Time na Yesu bedu nsuo na no. Na Peter ho no friends omra. Obaaye no. Wo hu say sofo no preach onim Yesu say you preach wo ho. So say sofo no preach nti no obetie nia sofo no eka. Enti time na Yesu gina kro no mu na ode ko nsuo no so no. Okọ gina ho na o preach your friend Simon and Andrew say ombra. O say momfa we no. Ade no am say yatna isu no so the whole night we are fishermen we are preacher also but we work anti wasem nti ye de am say omo che fish fi na omo frefren crofo so mbaji fish ka de na ya sinke after that no in the Peter say efi eneko me di wachi na we hu fish it obi de na fu na ma yes omo a me di wachi omo ba be pon so Yesu be preach no omo ba ya na Yesu say mo sakra mo adwen ohun say kom de omo omo amoduane mo di ye omo di wie na nsa o say mo sakra mo adwen na Yakobon hene ye den aben enti no obi di na fu nam kra wiase nyoma mienu pe na wom na me medi ni nya wo bedi asa eno pe na wo wiase bibia wo koto so obi ye fast na eye ochina aduane nti na ene oye ochire kom na ochina obedi ye no wanya aduane edi enti no captain me constituency for instance hey mama for no captain me say me mama nipa 10,000 mama obi 1,000 Ghana and we dey kogumu na bisa asebu me gu so asebu ma me to me mbie shop man crofo me pese Ghana for who say politicians no mu timo din yes can we Oscar and the me some catch us captain once catch us ya me kasa so captain me ba once catch us ya me kasa makasa me Rolex akwa bi that no na nam say me Rolex ne board dey che wo fie entokwasi Ghana na me ye tu na me bomb watch me kwa ya tu fie ni di machi he is the o ta say entokwasi Ghana so bi enwa na me bomb watch ya tu fie no ne yanko me ye sorted and na me kwa me mpesika me mpese e beka say A+ wo dan 100 mpese e ka say A+ abo nipa 100 we ase me captain me papa me ne ka say Wednesday sika me say me hu no Friday Thursday na no Wednesday me ne ka say onya we ase de kwan ade a me pese me be we ase ade a me be ye ne say yambo nipa nti e ma no ma me fo no me batan a me to me see store ma say ya me wini a ina ma bi rebate my but me ntumi so twan say ma me wini ansa Yesu bai wan be share boss me nyane ewufo or the Lazarus ye example it me ba no market woman no obi ton fish up 500 obi ye kuku up 300 come I was say ye boa san crofo ni say ya 10,000 Ghana obi a but captain unim e komo ye crofo bo mo ni paga chi o gumwa ene kan abom ya haya ye kwan we wia ye kwan we wia foforo ye wia utuka in the next 40 maximum 40 minutes what do hono there's not kwan papa ba ku ni ho kwan papa pa e wo ho ye ne ekoma nso eno so etutu and obi adwen ye ne say onza me kasa me ko contest no na me bie kwan ama mu nyina onua me the way Yakobon bo me no nyoma bebre inform me ho however so omo ba na so omo hwe saade no na so omo ani omo trimu se e wo se ye kwan mani pa fa so obi se me step down ma MP no me se me step down no problem enye problem no mom se me step down a mom na sisi a monye kwan wo go mo nyina ne ya wan mumma mani nyina skan ye adwuma me ye MP ameye no wo de monye MP ma ye hwe enti se mo se
mo pese me step down the end the adwuma ni munye sese ya na me step down because parliament ho na e fa ko heaven and na me pese me ko mbe sese ya de munye na me step down ba honorable enti no Dr. Baumia be na kwa aba omra na mum oba no yɛn fa ne mfa saa kwan no so mo fa ne fa saa kwan no so na onhwe ne kase mu yie because me were friends of Akufo-Addo and son Dr. Baumia Oyedan ye de ne ba be di me na me join funa e wo do rice echi ye ne Akufo-Addo ho na start a campaign no wo do rice echi e na me ma no wo ho sesi no onye NPP ni nchen me o ja se aha nti no me ma na kwa aba na mum no ye problem mi ni odi mechi malaria ne kun no Ogbomoa Central ne edu ono echi measles ne kun no me wo fa ba malaria ne kun no enne 40 years on still insuo ni ho how can people live in a town like Ogbomoa no munsuo ma ba eno na ona bo mpese me ye ise wo hwe video ya wo de ma captain ya upon the ekoso wo ho nyina ena sports ministries kase na afa ho a balance a accreditation $4.5 million. Ola wa faso ha pie tumu si form tutuliga wiasa ewiaga wiesi fumbisi minim babia minima kosi mankaragu minim kodani minim every corner northern minim enipa bi wo ho a omo live to say 12 million years ago tena na ni party no because onyem te say sebe aboa ewofie oni antenatal hospital say na aboa nyem na owo te say aboa ewofie sani pano so obaha na nurse tiana ono aka se be ote no kra no nurse no hu bi nti na ha no oba na nurse tiana anya hwema no ohwa na nurse oba tiana ofa ne saa nti yan na o se yenya abotre ma saa nkrofo wi no no omo atremu ache e wo se yenya abotre ma omo na mo ti ase se wontumi ntena saa school dan yachi entoa school dan we yentremu nko moon who says you be for the rocket or muko moon sa school dan yachi wade wo ma wontumi pie moon wontumi bie ni petrim dabi we yensua de wom e wo se ye church nkofo no mo ti ase na men edwuma me ye no me ye ne se me be kasa abaye promise obi oba constituency be promise bia mo mpam no me ba ye no me so makwan ye captain me na me fa machine na me di yi kwan from dahom edukopie German woni ma de kodintia because ade bia me kasa me ye constituency be o se me ye example someone ente enye kasa sa kwan na ye yi from dahom de kwa German no this week na me trek omo na kwan no se obe ontumi ye na me yi kwan ni tum maya na manya afi na compensation na be ye na bridges akese wo kwan so betumi aye ati be ye bridge akese mienu enya bridge se covet wo bridge aban be ye de be ko PPA akoje approve as aban aye ma ye akese mienu wo kwan no so me ye bridge ni wie na me gya kwan no to se nsuo ni to wi a next week ya machine se ko ye pese car efi German efi dahom efi German me I came to serve and this country me pese me ngirigidi